mu gihe isi ihora ishakisha uburyo bwo guhashya ibyaha mu bice bitandukanye, imwe mu ntwaro zikunze gukoreshwa ni ugushyiraho ibihembo ku bantu batanga amakuru ku bashakishwa n'ubutabera. Uyu mwanzuro ukomoka mu mateka y'ubwami bw'abaromani, ukaba waragiye utera imbere binyuze muri gahunda zitandukanye z'ibihugu bikomeye ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bihembo bikunze gushyirwaho ku bantu bakekwaho ibyaha bikomeye nk'iterabwoba, ibyaha by'intambara, jenoside cyangwa ubwicanyi bwibasira inyokomuntu. Mu minsi ishize, Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aherutse gutangaza igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika ku batanga amakuru yageza ku ifatwa rya Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na Sultan Makenga bakuriye umutwe wa AFC/M23. Aba bayobozi bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare rw'i Kinshasa igihano cy'urupfu, gusa bakatirwa abadahari. Iki gihano bagikatiwe kubera uruhare bashinjwa mu kwigomeka k'uyu mutwe wa AFC/M23 ndetse n'imvururu zirangwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho leta ya Kinshasa yemeza ko ari bo bari inyuma y'izo mvururu. Gushyiraho ibihembo ku bantu bashakishwa si ubwa mbere bibaye mu mateka. Abantu nka Osama Bin Laden, Saddam Hussein, Felicien Kabuga, Ayman al-Zawahiri ni bamwe mu bagiye bashyirwaho ibihembo bikomeye. Nyamara umusaruro w'ibi bihembo ntuvugwaho rumwe, kuko rimwe na rimwe ntibitanga umusaruro wihuse cyangwa ntibyemezwe neza niba ari byo byatanze umusaruro ku ifatwa ry'aba baba bashakishwa. Ese ni gute ibihembo bikora? Ese amateka agaragaza iki ku musaruro wagezweho mu gutanga ubutabera biciye muri iyi nzira? Ese kuki leta ya Kongo ishyiraho ibihembo ku muntu uzafata cyangwa uzatanga amakuru kuri aba barwanyi n'abayobozi ba AFC/M23 kandi abayobozi b'uyu mutwe w'indwanyi bari ku butaka bw'iki gihugu? Ariko se kandi ibihembo nk'ibi bifasha ubutabera koko, cyangwa n'uburyo bwa politike bugamije gukemura ibibazo bya leta? Iyi nkuru irasesengura uruhererekane rw'aya mateka, imiterere y'iyi gahunda ndetse n'ingaruka zayo kuri politike mpuzamahanga. Njye mugiye kubana, nitwa Etienne Besabesi. Inzobere zivuga ko amateka y'ibihembo ku wafata cyangwa se uwatanga amakuru yafatisha umuntu ushakishwa n'ubutabera ahera nibura mu kinyejana cya mbere cy'ubwami bw'abaromani. Mu nyandiko yitwa Money, Motivation and Terrorism, Rewards for Information Programs ya Christopher M. Ford mu mwaka wa 2017, avuga kuva kera abategetsi bagiye bashyiraho ibihembo by'amafaranga ku makuru cyangwa se gufata umuntu ushakishwa. Christopher Ford avuga ko mu bwami bw'Ubwongereza hari inyandiko zo mu mwaka w'1295 zizwi nka Letters of Marque zasabaga abantu gufata amato y'umwanzi bakabihemberwa. Mu kinyejana cya 16, ibihugu nibwo byatangiye gutangaza ku mugaragaro iyi ngingo y'ibihembo ku wafata cyangwa se watanga amakuru y'umuntu abantu bashakishwa. Nk'uko Ford abivuga, akenshi icyo gihe babaga ari barushimusi b'amato. Uko imyaka yagiye iza, ibihugu byatangiye gushyiraho porogaramu zo guhemba abantu batanze amakuru yafatisha abashakishwa n'ubutabera bihishe cyangwa se baburiwe irengero. Mu mwaka w'1984, Amerika yemeje itegeko ryo kurwanya iterabwoba mpuzamahanga, yemeza urwego rwo guhemba abantu batanga amakuru yo gufata abahigwa ku byaha hanini bijyanye n'iterabwoba. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yiganye uwo muvumo, igamije kureba ko abayirwanya abacogora. Mu minsi ishize, Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Constant Mutamba aherutse gutangaza igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika ku watanga amakuru yageza ku ifatwa rya Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa na Sultan Makenga bakuriye umutwe wa AFC/M23 kuko bashakishwa n'ubutabera bw'iki gihugu. Mu mwaka wa 2024, abayobozi ba AFC/M23 hamwe n'abandi bantu 26 barimo nka Willy Ngoma na Lawrence Kanyuka bavugira M23, uru rukiko rw'i Kinshasa rwabakatiye urwo gupfa, ariko rubakatira abadahari kubera uruhare rwabo mu kwigomeka kwa M23. Leta ibafata nk'abantu ubashakishwa. Aha binteye kwibaza, ese mu by'ukuri abagabo Kongo yashyiriyeho kakayabo k'amadolari y'Amerika ni bantu ki? Ndahera kuri Corneille Nangaa. Corneille Nangaa
ni umwe mu bayobozi bakuru ba AFCM23 yahoze ari umuyobozi w'akanama k'amatora ka Kongo Seni mbere yo kujya mu bikorwa bya gisirikare. Amakuru avuga ko Nanga yinjiriye muri AFCM23 agamije guhindura ubutegetsi bwa Kinshasa. Corneille Nanga yatangaje ko intambara ari y'ubwigenge, ariko leta ya Kongo imufata nk'umunyabyaha ugomba gukirizwa ubutabera. Bivuga ko afite imitungo mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, cyane cyane mu gihugu cya Uganda ndetse no mu gihugu cya Kenya. Undi ni Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa ni umuyobozi wa politike wa M23, akaba ari uvugira AFCM23 mu ruhando mpuzamahanga. Yabaye umunyamakuru n'umunyapolitike mbere yo kwinjira mu barwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bertrand Bisimwa akunze kuba ahantu hatazwi, gusa hari ibimenyetso ko ajya akorera muri Uganda cyangwa ahandi muri Afurika y'Iburasirazuba. Amakuru atugeraho avuga ko afite ibikorwa by'ubucuruzi bijyanye n'amabuye y'agaciro. Undi ni General Sultan Makenga. Sultan Makenga ni umwe mu bayobozi bakomeye ba M23 ndetse niyo muyobozi w'ibikorwa bya gisirikare. Afatwa nk'umwe mu banyamayeri bakomeye mu rugamba, akaba yarahoze muri CNDP, iyi ni Congrès National pour la Défense du Peuple, mbere y'uko ihinduka M23. Uyu nawe yavuzwe kugira uruhare mu gucura imigambi y'ibitero by'igisirikare bikomeye mu burasirazuba bwa Kongo, gusa bigamije ukwigenga kw'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Amakuru amwerekeyeho yerekana ko afite umutungo ukomeye mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro no mu mitungo yimukanwa. Reka tugaruke kuri ibi bihembo byashyizweho na leta ya Kinshasa ku muntu uzatanga amakuru, abagabo bagatabwa muri yombi. Iki cyemezo cyateje impaka ndende, bamwe bagishima nk'uburyo bwo guca intege abarwanya leta, mu gihe abandi bakibona nk'icyemezo cya politiki gishingiye ku ntambara iri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ese yaba ari iyihe mpamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize ibihembo kugira ngo abayobozi bakuru b'umutwe w'abarwanyi ba AFCM23 batabwe muri yombi? Igisubizo ni uko umutwe wa M23 umaze imyaka irenga 10 urwana leta ya Kongo, uvuga ko urengera uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Kinshasa yo iwufata nk'umutwe w'iterabwoba ufashwa na leta y'u Rwanda, ibi Kigali kabihakana yivuye inyuma. Uyu mutwe wafashe ibice byinshi by'uburasirazuba bwa Kongo, ibintu byatumye ingabo za FARDC zitabaza ingabo za SADC, ingabo z'abarundi, FDLR, Wazalendo ndetse n'abacancuro b'abazungu, ariko kugeza ubu urugamba rw'ababanyi bamba. Aho kugeza uyu munsi M23 ikomeje kwigarura ibice bitandukanye byo muri Kongo. Ese ingingo yo gutanga akayabo k'amadolari y'Amerika agera muri miliyoni 5 kuwafata cyangwa se watanga amakuru y'abayobozi ba M23, iyi ngingo ikoreshwa ite? Umunyamategeko Faustin Bismarck Murangwa ukorera mu Rwanda avuga ko gushyiraho ibihembo bigenewe umuntu uwo ari we wese watanga amakuru y'umuntu ushakishwa, ubusanzwe ibi abifata nk'intwaro y'ubutabera mpuzamahanga. Mu kiganiro cyo kugirana n'ikinyamakuru mpuzamahanga cya BBC, yavuze ko ibi bikorwa n'ubutabera mpuzamahanga akenshi kuko baba bazi ko abantu bashakishwa igihugu cyabo cyangwa se aho bari kidashobora kubatanga, cyangwa se ibihugu bahungiyemo bidashaka gufatanya n'ubutabera mpuzamahanga ngo aba bantu batabwe muri yombi. Leta z'Ubumwe za Amerika biciye muri uriya rwego zashyizeho zikunze gutangaza ibihembo ku bantu ubafasha mu gufata abakurikiyeho n'inkiko zabo cyangwa inkiko mpuzamahanga Amerika yemera. Murangwa avuga ko Amerika ibikora kuko baba bumva uburyo bwa diplomasi judiciaire butarimo gutanga umusaruro, bakumva ko bashobora gushyiramo amafaranga ibintu bigakorwa mu buryo bworoshye. Ibihugu byinshi ku isi byagiye bitangaza ibihembo nk'ibi ku bantu bashakishwa, akenshi baba baracitse ubucamanza bakihisha nyuma cyangwa se mbere yo gucibwa izi manza. Murangwa Bismarck yemeza ko ubusanzwe mu mategeko nta ngingo ivuga ngo muzatanga amafaranga kugira ngo umuntu afatwe. Yemeza ko iteganyijwe mu mategeko y'ibihugu byinshi cyangwa mu butabera bw'ibihugu nuko umuntu aburanishwa kuko ubutabera bwamufashe, yaba adashobora kugezwa imbere y'ubutabera akaba yaburanishwa mu gihe adahari, akazasigara ashakishwa kugira ngo akore igihano. Ahereye kuri ibyo no kuba ibi bihembo akenshi bitangazwa n'abategetsi ba leta, Murangwa avuga ko usanga akenshi birera ibyemezo bya politike kurusha uko biba ari ibyemezo by'ubucamanza. Hari abantu batandukanye barimo nka Bin Laden, Felicien Kabuga, Mpiranya. Ese mu by'ukuri iyi gahunda yatanze umusaruro kugira ngo batabwe muri yombi ndetse bamwe banicwe?
Minisiteri y'ubutabera ya Amerika ivuga ko ishami rishinzwe ibihembo ku bantu bashakishwa kubera ibyaha ritanga igihembo kigera kuri miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika ku batanga amakuru y'abanyabyaha bashakishwa baregwa ibyaha byibasiye inyoko muntu, jenoside n'ibyaha by'intambara. Leta ya Amerika ivuga ko ririya shami rimaze kwishyura arenga miliyoni 8 z'amadolari ya Amerika ku bantu batanze amakuru bashakishwaga n'inkiko mpuzamahanga zashyiriweho u Rwanda n'icyahoze ari Yugoslavia, kandi abishyuwe bose bakomeza kugirwa ibanga. Amerika kandi yigeze gutangaza ibihembo ku bantu batandukanye barimo Saddam Hussein, Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Abu Musab al-Zarqawi. Aba nabakoze ibitero kuri ambasade yayo mu gihugu cya Kenya na Tanzania hagana mu mwaka w'igihumbi 1998. Yatanze ibihembo kandi no ku banyarwanda barimo Felicien Kabuga, Protais Mpiranya, Fulgence Kayishema, Augustin Bizimungu n'abandi bashakishwaga n'urukiko rwashyiriweho u Rwanda ngo baburanishwe ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ndetse n'abashakishwaga n'urukiko rwashyiriweho ibyaha byakozwe mu cyahoze ari Yugoslavia. Amagingo aya Amerika cyashyizeho igihembo cya miliyoni 5 ku watanga amakuru yageza ku ifatwa ry'abanyekongo barimo Evariste Ilunga Lumu, Merove Mutombo, Gerard Kabongo, Jean Badibanga. Abangaba bakekwa ko mu mwaka wa 2017 bagize uruhare mu kwica abakozi babiri b'inzobere z'umuryango w'abibumbye ONU bakoraga akazi kabo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri rusange umusaruro w'ibihembo bishyirwaho ngo hafatwe abantu bashakishwa n'uvugaho rumwe, cyane cyane kuko abatanga amakuru bashobora kugirwa ibanga. Ibyo bituma bigorana kumenya niba bafashwe nka Felicien Kabuga cyangwa se abishwe nka Osama bin Laden mu gihe bashakishwaga hari abatanze amakuru kuri bo kandi bakabihemberwa. Leta ya Amerika yo ivuga ko programme yayo y'ibihembo bishyirwaho ku bashakishwa n'ubucamanza mpuzamahanga igira akamaro gakomeye. Yemeza ko abatanze amakuru bafashije mu manza zirenga 20 muri ziriya nkiko zashyiriweho u Rwanda n'icyahoze ari Yugoslavia. Murangwa Bismarck yatangarije ikinyamakuru cya BBC uko kubw'ubutabera mpuzamahanga byagiye bitanga umusaruro ugaragara. N'abanyarwanda bakugiranwaga n'urukiko mpuzamahanga benshi byarakozwe, nubwo atemeza ko ari amafaranga yashyizweho yatumye batabwa muri yombi, ahubwo wasanga n'ubundi ahari n'igitutu cyo kugira ngo abo bantu bafatwe maze bashyikirizwe ubutabera ku byaha bashinjwa bya jenoside. Mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ibihembo bya miliyoni z'amadolari ku watanga amakuru yafatisha Colonel Nanga Bisimwa Makenga, icyo cyemezo cyagarutsweho na benshi kuko abo bagabo abo baherereye mu gihugu bisa naho hazwi. Uyu ni umusozo wacu w'iyi nkuru, reka ngushimire ubana natwe umunsi ku wundi. Shalom.